Kamenteri berikmi ya kakot kakia kakong amperin lingdo menta kesengi kakat santarik unai wing hajar pulai kalakot biang ikinong yalam jong kinong terai asya bakin wanya kren kenang ba enla ban pensautu shiki ya ke ei kabaka sorkar kalak ban le bat kinong syang shnong ki bapang bashitom kin saja nakajing sange terai kam kajongki. Kementeri Kalaya Ru, badon na kinong tri Asya, kibatang na ka-incentive kiyo de kipau hajar, bat kalakan tu ya kiru, bakin ya tri lang bat kasorka nakabenta ka jingbit jingbiang, jong kinong syong shnong kajela, baro kaway. No pai sngi mentaka sngi ngasngo. Ton kam yang akom kanong yalam jong kipat ba pangan. Kenere lagi jong kiti ban. Kot sngo pahabiang sa sisen yaki asya bakin me syem ban nga. Banyak banyak sopo banyak ter bahaya kini kekam kabang ngadang sudep ikendu bagi banyak kana. Ngasopo ba ki asya ki sngo ba yaki hap ban penkiu ya kata jingyo man ubenai ke jongki. Pat ngasopo ba ki sngo ba kilong kita ki dekot nong trei jong ke health department ki bokong san ba ki bokondor ba. Tiki sngo try le si ban ong yang kum kanong yalam jong kani ke sorkat bapet ya kata ka kya ban mi no ya kita ki jingyo ki bakiyo kum ki nong trei kam asya ka jingmut jong ka kani ka ketin asya ngakwa ban chia khana khane bepi kamut ki de kita ki accredited social health activist mo but ka rukom trei asya kamdei ka jing trei kum ki wei pat ki nong trei ki batrei hakikam laniki office sorka kini ki asya ki dei kita ki dekhot jong ki shnong ki dok ki bala sajid de ki dorbar ki jongki bakin yarap yangi ban pensapriang ya ka rukom im bat ka rukom syak suman ka banyaram ya kinong song snong bakin yo ya ka kwat ka kya ka bebit ka bobiak ti ngasutu ru ba kisngong don hok baki di benyo ya kata ka wage kumbayo lang gibi nong trade tindi ki daily wage ki habban wan na do step hado bandakut kata ka kenta kabala shim yaki baki trade kano ka kita ki daily wage rei hakakam asyapan ngim ken yaki asyas kum ki wage workers bat ban penyanujor ya kata ka wage payment jongki ha ka jing tray ka jongki ya ka kam ka bangidon kam teng iki ban tray kan lo ka babakla sibot te ka sarkar kami hi kala ibit bayaki asyas lada pipa iki bikin tray ki lo ka kam te ban ai ki ikan job boxes man sya iki bakin sngo ba ti lada ki shimti ya kini ki kambro kiyo kita ki incentive bangiya kana kini kita yo baladem kaba don kam ban pensyai baka de ke shisha ya kani ka jingtrai asya la pentung kum kani ka jad kam da kata ka NHM kata ka National Health Mission kaba ka sarkar kami hi ka smubit la don kam ban pentri kam haki jela baro banyarap ya kakot kakya bakan kenreino bakan yad bahano bakin songtho bahagi nong song ki ai kita kitika ki ai kita ki vaccinations ya kinong armet ki ai ki indicators ki bangihapan kami ban pen ya ki klung ki bered nado dangha hadu sansnem kita ki hajar sni jong kacing im jong inu klung ki ai ki kendon ki bangihap ban pen manyarap ya ini iklung banyo ikamet kabokot kabokya ya kajabing kaboplung kababa pat kumta terter hang ni ngadon lightly kini ki block ngakwa ban share bat pi ya kani kakot kabodon kap papin yo
mahabang ngishim ya ka jing yarab joki asha ka bakam bon kanta hakashisni ni ayaki taki incentives lane ka buskit ban yarab yaki let's say ban let nak we ka jaka sha ko jaka let's say ban tray ya kata ka kam mon sngub haka joki pin yo i hakini ki jing seo ki bangidang sudap ai dang kendet por mentah kendai benai mensuala dengan bakla baro kita ki pending lane ki jing sa teng jong ka jing siwi ki asala de pai but pi kum ki lat pathai kubor pi di ban su thu paman inu ikam bangi ai ka don rangkat i incentive ki don ki asha i bayo akan ru benai kum bakat praja ki don ki asha pan nakaju ke blok Kibayo aku prahajar. Kasyong ka cintray ka joki. Ki ay ki incentives ki bakile, ki ay ki tray ki kam ki bakile, banyarap iki. Hariboy district ngapet ya kani ka jing yasiyo, yaki asyas pat ngayo i. Bon na padeng gini ki asya doni asya lay iba na boy rembong NSC. Haka boy rembong CHC, ibayo adok life away hajar, arspa akusan, ki incentives na kabentahan rubenay. Pindaya ter hakan nikalis, idon kibayo aku nyo hajaru, idon kibayo life nyo hajaru, tang ya ka incentive ka bakiyo. Kani gadi kelum lang ng tahan rubenay. Pinsem, pakacing ayaki, kalalong lupa, kababit, kababiyang, Bat kalong kababakla ban ong baka pisa ba yo ki asya yo lut nak sorkar kami kam de gitu si syakta ka sorkar jelaru ka bailang ya ka jing siu nak benta ki asya ngan chupan iya pi ngan sa share ya kani rubat pi ar hajar ar huway ar huar tang nakabenta kata ka ar hajar kabangi ay tik ya iway i asya ka sorkar kalak bay kat nriw point life ar crore nakabenta kata ka fix incentive ka bakiyo nakabenta ka backlog payment ngipulot sanpu like klur nakabenta ki incentive under NHM ngipulot arpu way point kendai put riu klur bat kelum lang tang nakabenta ki asya ki dekot rikam ki bokodor ki jungi ka sorkar jela rengkat bat kapisa balabay da ka sorkar kami kalala ban pelut kendai puway point ar krur ar hajar ar pulai haduk mentah ngi pelut biang kat riu point kendai pupra klur yaka fix incentive kani kamdai ka salary kamdai ka tulop ka fix incentive ipelut kan riu point kendai pupra klur haduk mentah naliang jong ka NHM pede ipelut haduk R4R point 68 crores bat kelum lang 22-23 ngila pelut aduk sau po point san klur kini ki asya ki tray hakumba nyau hajar teli ki shnong ban habang iya nujor ya kani kacing yo bahak jong ki asya ngasngo kalalong lupa kababon ban ngada keturit ya ki asya pikwa ban ya keren ban ngawan ngalakot iki officers sashi sien meneka stem hakabau principal secretary bagi officers jung kilawan hakamat jonga bat ngakali balai kadon kata kacingkut bagi asya kitrai kam borok sisni bat ngalasyam balek si kidon katu kat ni ki assignments la ni ki kam bagi trai ki bamdei bentrai ki asya ngala betha iki officer benmi da ka secular ka betikna ya ki ai ki kam tang ki ai ki kam dei bentrai ki asya
Ki Asha ki klem tri marwai hakishno. Ki don sa ki ANM ru. Kita ki nos, ki balayo training, ki bamday, ki GNM, ki badai bendon, haman la kishnong saudong jong kani ke jenah ke jongi. Nalor kita ki ANM la don sa ki MLHP ru. Ki ban tray saya kawai pat ka kerdang tray kam. Nalor kata don sa ka village health council. Hakabaki dorbar ki shimti ban supervise ban kmi ban pe ban penjaj ya ka kam jong ki Asha. Ngakan tujur ki Asha. Bahabangi ya kendu hakini ki kendeg tayaw ki badem. Pila dawa nanga nakasurkar katu kat ni teli ki kendon jing dawa. Piong ki Asha ki bapet ki bapang balay pat ki habday pisana ladi habaki pang ya ladi. Ngala ong ye pi. Ngin kmi ye kani bat kum bakalong hi ki Asha kim day show ban seo ya kakot kakya ka jong. Kasurkar hi kan bay lembaga MHIS. Piong baki Asha kisha wengkam kat hakamon jong ki dorbar. Ngala de beta iki. Bangila penkre da kerukom trikam kebabit kebabiang ke kerja polisi. Kaban pek bayah kata kajing keno dam day bandon hapo on the ground. Ngim day ban sya. Ndre ngishu ngikwa ban pensyai hang ni. Kasorkar kamla bakan kmi ya barok ki kam ki baja ki bayadai bakakot kakya haladi. Ngis ngungu sibon baki dorbar ki lawan syakman. Ngis dangi kita ki health and wellness centers. Ngis dangi kita ki sub centers. Mano bapet lang ni kini baro. Ngungu sibon kalapan baha pen moromot iki babun ki jing dawa ki jing don kam jong ki nong song snong habadon kanu kepang kasito. But lada ki Asha kitray kam mons ngubha ya kani ka kam kababha. Klem da kmi tan, klem da pet tan, klem ba dawatan. Ngataray ngin yo ya kakot kakya kababha ya baro. Nada baro kita kinong tray kisdang manyami surong. Bansangat tray. Sanukan poy karibo kajad penriyo. Kakot kakya kaday kabay kabanta kabukong santam. Man yang kapuli kaputi, kadang kamsong dor kakot kakya. Perladaki Asha kidang kwa jing pensyai susu. Ngalong kabakloy bani kendo ipi. Tang kaway. Si hajar ngu yaki Asha ki bedang yai tray yakakam kababha kajumki. Ngimla ban pensange yaki nong tray hakano ke sektor bakin dawa yaki hok kajumki. Kani kadai ka democracy. Ngin sengam. Ngin ay pi ka por ka jomni. Habas ngo ya ham ngin le ya ka badan kamban le. Taman da pi pan ya ke ka bapalan ya upot ka jingla jong ka department. Ngimla bangin yaram. Bat kalong ka basung si ka bakatang. Ban yu i. Baki ya kren da kumni da kumtay ngam tipshu. Ka ka bapalong yang i kumni. Bandaya keren kacing pasat jom ki kentin ki bom sengu tenang. Kacing keno ki ba shimet kam bahai ni bade trekum ni. Ledap hi kwa ngalong ka bakloy. Ngane kendo biang ye pi. Tang ba map yang ngande tang ya ka bangalang. Ngilaya thir bahai ka ni ka kam. Bat ngila kerpat red yo Honorable Chief Minister hakini kisngi ki bangya kendo iki masubha at least ya kacing siu ka jongki nginyele kapala ban pendem mat pak penkoi kani gede ka message yaki Asha tong ini terailang ya kani ka kam ka babha bat ngakermen hiru bangin la ban yesong ban yesungfu
para nong ya tri asya. But habawan kanu kakya kasyon ya ginong song jong pi. Don nai menti. Kene are lagi jong kiti. Haba pi don ki long kami ki ba armen ki ba don kami ke jing kami jong pi pet yo pi ong ngala le strike ngam tre shu ban pet pi. Ka jing dong jong pi yang ni kinong penyai sarkar kan kata ya kakot kakya jong pi bai. Semua pila ban nang tre ya kakam ka bapa ka tre. Bat nila kwa ru menta bakala dei ka pori ni la si bangin let no shi districts ki boper hakane snem ka banwan bangin ya selok no individually district wise ya ki jing shem jong ki nong tre jong i haka health department hakini ki kendet banai na do panga shifti kum ka minister jong ka ni ka department ngala persangkat balak ni kendu suai ki doktor Nalaliakan bala punya kenduk syua ya ki nos ki bakmi ya ki jaka ai sumar kajudai kerko man select show man senang ya kenduk man senang ya keren but ai bakani ka jing snow kanum penwit ya kata ka service ka bangidon kampan ai service to humanity is service to God lada ki asya ki don kam ngalong ka bakloy ban ya kenduk bang iki halor kita ki kendon ki bangala ngala betach biha ka kasi nakar padru ya baro ki bamud badon kamon kaban kentiu ya ki imlang kasalang tak kabalik susurok pimyo jing matoy kani gari sarkar bala jit tapi nakamta jongpi ya kabit kabiang ka jongpi abadon kanu kecik wani kendo nginya kana nginya keren tang ita kendet na kwa ban ya ki asya sa ka de kapor